A treći međunarodni simpozijum o oboljenjima i poremećajima ravnoteže Belgrade Balance Forum održan je u Holiday Innu. Ova jedinstvena konferencija u regionu ponovo je okupila brojne strane i domaće stručnjake i lekare kako bi razmenili iskustva o novim metodama ispitivanja i novootkrivenim bolestima koje dovode do vrtoglavica i nestabilnosti. O velikom interesovanju stručne javnosti za učestvovanje na ovoj konferenciji govori podatak da je velika sala koja prima 150 ljudi bila puna, kao i da je više od trećine učesnika doputovalo iz inostranstva. Jaka vrtoglavica, izražena nestabilnost, pogrešna percepcija i položaj u prostoru ili ljuljanje pri hodu ili stajanju mogu biti znaci prolaznih poremećaja ravnoteže, ali mogu biti i simptomi ozbiljnijih bolesti koje se tek razvijaju. Zato bi svako ko primeti neke od tih znakova trebalo da se javi lekaru na vreme. U mogućnosti smo sada da otkrijemo i neke poremećaje za koje do skoro nismo znali. Pa samim tim nazvu bi to nove dijagnoze, nove bolesti. U stvari to nisu nove bolesti, one su postojale i ranije, ali mi nismo bili u mogućnosti i stanju da ih prepoznamo i samim tim lečimo. Sada kada možemo da prepoznamo neku bolest, samim tim lakše ćemo doći i do povoljnog terapijskog ishoda. Na ovogodišnjoj regionalnoj konferenciji pod nazivom Kliničke novine kod oštećenja ravnoteže više od 10 predavača predstavilo je svoje iskustva kako bi stručna javnost našeg regiona bila u toku sa svetskim napretkom u toj oblasti. Postoji nekoliko novih testova da bismo utvrdili pravilno funkcionisanje unutrašnjeg uva i da bismo postavili pravilniju dijagnozu. Najvažnija novina je nova vrsta terapije s kojom možemo smanjiti uticaj vrtoglavice i popraviti ravnotežu. Trenutno postoji mnogo istraživanja koji se ovim bave. Mi se nadamo da će uskoro biti završena kako bismo mogli da primenimo novo znanje i pomognemo velikom broju pacijenata. Sa ovakvim tipom foruma i internacionalnih sastanaka i konferencija ja sam siguran da će zainteresovanost doktora kod vas stalno biti u porastu. Razvoj dijagnostike i lečenja poremećaja ravnoteže u najvišoj meri zavisi od broja pacijenata sličnih simptoma, odnosno istorije bolesti. Prikupljanje informacija i simptoma što većeg broja pacijenata brzo će uvesti nove terapije u neurootologiji. Granična oblast između neurologije i otologije je grana medicine koja se bavi poremećajima ravnoteže. Poslednjih godina veoma se razvila i dovela do novih dijagnostičkih metoda i novootkrivenih bolesti. Zato postoji potreba da se u okviru kontinuirane medicinske edukacije organizuju seminari na ovu temu, kako bi se što više lekara specijalista upoznalo sa novitetima.